ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. UMLA juga motion root constituency lepan pau bagi patba ke ngotho ke jinglet Jingkyrshan jang ke Hspdp ke Sorkar MDA berulong ru bagi tu bikin tho kini tangki kat tu kat ni ke Kwah Ïalam Bakla yau patba habakran cigelar patai ku bor ba Methodist ulong bu patba ulong ubastat wala gidon kat tu kat ni ke persang ban pentho pria ye ke Hspdp de ke jingkernok lai paujan Ngam bakal dia kecil kena jeng Kiba bun, ngam bakal dia kecil kena jeng Bakla, dia kecil kena lesai kadai jeng kat tu kat ni, mo Kiba Kwah ban yang ber Kiba Kwah ban Ïalam Bakla, ya upay ba, dia tang kat tu kat ni Kiba kena, dia ngai upay ba usut tu, banak i kadau ba perempuan yang ni bangin lek ya si ban lek ya so ban sindrop dan ban lek kesan ya ke Sorkar, hakan ni Bakla ke ada. Dari ke kepala jia, ke kepala long, ngambil dan kamsu ban bunya dan bandang pensai lor kata dari kumba. Kini kini kisi hadim bang nilai mengi, ban sen ban ai ke Jingkyrshan ya ke Sorkar ketika Kwah. Hadin kata pada ke kepala jia, kiwi ke parti kila jia kuno, kila long kuno, kila pet kilawan kuno. Ngangai ke banyak di postan. Wala dakat tu kat ni ki persang ban biaya ke parti dan kuno kicing kuno balai pujan. Dari ngas mix kan ngadon ke Jingkyrshan ya upay ba kam start pada kam ni ya kata ba nak kalian juga parti ke Hspdp kam judan kan ulang jingku ban set ke lai ba dan ban Ïalam kalau ban Ïalam Bakla ba ngim ju kam nang le sepen kren rumah dan ban Ïalam Bakla ba dan ngin ye tre halaki no ban ngin ye tre ye kita kam ki ba nam ta ke jela nam ta upay ba ju no so juga jalan dia blok kita Kapor kala day bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jingkyrshan Hills Autonomous District Council ayu kinle lada ki job ke ka thong ka bakidon ki kiman ki bakongsan ki bakibu hakman kita ki de ki jingkeli ki bafidon kam man yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi haka arpwoi tarik urampang arja arpsa baik ya ka program markman pat ki kertong